Yes, Sasuruku pa bobo na esebi o. Ko ye de. Se wo ye deputation bro ma me panimu abehwe aka no. Ka wo de onfre ye. Kwane ko onka nche se sebi masem no nyansa nim mabatu ogu. Wanfre obi a because ya ye abon e de ama vice president. Enti wo tra ho ma ne se ne de a wa na wo pe. But ye wo se de momo pe no. Enne na no therefore kanya na Ghana for pe o. Who yi candidate hwe qualities hwe bibia se nipa we am de ne bai ampani ampam de ne ba Ghana fo no o mbe pina gina tum because wonya yi ni wie na Ghana fo na eye ye ne the final conference e be ye no omna eye opinion polls no omna kire ba bia yeto ne se o ma anyi na ntumu a utu mutan emfa ye yi na do 2007 2011 and 2014 or so. How many times na do koy? Amanfo gu ni hu fi keka nsem bebre na bre yese oye obi akura ka ojem. Ba Shanti region fo ene dia baso bode be ma omu ne hye na do nkran ma ni timi gina be we ne ye. Party ni empe bia ma hu no. Se o de candidate be ba na ne hu nsem bebre obi gina be bia obe kasasa kirem nipa bo ahoho ton no a no kwasem no se ne ton odene asem no would defend what me say ade we me defend there defensive dene they say football utumi nya attackers bi utumi say wo mu ye tough we defend what me say ne de wan kasa no wa bre say wo bodro kra wo pe but still na attack ne so enu na ye de ye say delegate say 4th November ye nka wo so free Akoto number 3 on the ballot ono de ne hu ni asem enchichi mu bia ni ni mu se woko kan we na adan ne de be ye den afi no be chichim da bi yinim performance put up e wo agric ministry ho no mo eni nani so adi hu na wo se wo de be ma party for pani na party for anhwe no mu bogu a e be ye den because you woni pa bi o ade ne ba o be kansem o be chirima because o mu ko rounds ni na o mu nka papa bia o mu ni hwi o mu ni so enwanse e kwa ni akoke kana me ba me ma appointment say me ho nipa no so wo ho dada ene kom de mo nipa no wo ho na appointment ni ba kura ye nkai mo afa die wo se me ba me yesi me na kwato be mantoma na oti ni be susu a ke hye wo ma ntimi de party for no ye nhwe 4th November no ye nka do to so free Akoto no matre or the barrel ye nu say de ne ba ye reconciliation kura enye dene ebi kura emu no align bitima ba dan se mo be nipa foforo a e be sa ma nipa bo Akoma FM